voini anga to hi chuan tun malama mihring lo omma sa te ni dan le khosak dan phung hi han ngai ruat thiam a har to hle in arin om medieval night le vikings anti tero tv le khabu le zirlai bulama te kan mu thina ataka hemi hun lai hi aum nge ani ti fin fia na mu tur tam tak om bok heti lai hian ma sang chan chin hi tle ma zong chau hi kan ria kan riat lo hi ala tam zo mihring tena khovel kan lua ma dai hun te hi ingai to ve ngai chin to em thla to bullam an soi fo thin evolution theory te hi atak tak ani nge dot mai lo ni zo tun truma chuan scientist tena kan chen na khovel alo in din chho dan le nun na alo om chho tran dan an chuina kan ron tar lang dona ama sain hemi chungchang kan soi tur hi mihring te chui dan hi ani maya oi om lo na chin tam tak om dona wangin ngai thatu telama adon son dan lo thiam turin kan hanin ngen lok ani kan khovel lo in din chho tran dan bulbal thirle tur hian kumtluk le ding on li le makta duai zanga malama kan let le phot angai dona heti hun lai hi chuan kan chen na khovel hi alom lo piang hlim hlol protosan anti chia hi aloma gas le vutte chuan hol bialin moi po moi viau ma se hemilam hi kan soitur ani lo wangin hun hi han liam tir le taila kum tluk le ding on li le makta duai zanga somli kalta khan kan khovel hi alo piang chuak ta ani khovel lo pian chu dan chung chang hi chiang leng longa soi thei anom lova tren khat chuan heng gas le vut in pot khom te hian aron siam chuak ta ni ten an ngaya ngai dani nang lo tak tak te awma wangin hemilam hi chu kan soi lowang khovel hi alo pian chu tir hi chuan thil nung chen the na chi zia zang alani lova meidil kan soi fo thin nen hian thumun reng alani tui aya tlang kang chir sa lava anti te hian kan khovel hi an lu khat veka alum zong ringot celsius degree sangli za sari set ani boruak aya carbon dioxide nitrogen sulfur le tui hu water vapor kan ti chia te hi aloma leisakhat khomol te hi laum lovin magnetic ocean top alani kumakta duai tam aral nu chuan planet no pang tak pakhat theya anti chuan kan khovel hi aron suta a anin suke them debris anti te chu in pot khomin lung sakhat lian tak tuna thla kan ti khi alo piang chuak ta ani heti hun lai hi chuan khovel ni khat hi tarkar ruk chaware alani a tunang hi nita se chuan na tho na hun hi aum man don lo ani ti chuan kumtluk le ding on li le makta duai zanga atanga kumtluk le ding on thum le makta duai zariat in karvel kalta khan asteroid thanem takte chu kan khovela hian aron tata chiama heti hun lai hian khovel lumzong hi lasa hle thoma se scientist trend khatte chuan tuifin riat hi aum to anti a heti lai hian ngai dan pakhata chuan khovela hian tui hi lo om sa po ni se alatam lova khovela tui om zong zong chan ve hi chu space atanga local ani anti ve tlat mai bok heng asteroid atlak chiam hnu kumtluk le ding on thum le makta duai zariat kalta khan khovel sikle sa lumlu tukpo hi alo tlaniam deuh hret to a amaro chu oxygen le nizung na do tu ozone layer te alom lo awangin thil nung an lom theilo heti lai hian fossil an mu chua to zinga mi chu carbon dating manga an en chuan kumtluk le ding on thum le makta duai zanga a upa ani tlat maya khovela nunna alo tran hun kan rin dan ma hlekami ani ti chuan kumtluk le ding on thum le makta duai zani atanga kumtluk le ding on ni le makta duai zariat kalta inkar chung khan khovel mun tin deuh tho hi tui thuk lo pon lang si shallow ocean anti chuan alu khat deuh veka boruak lumzong hi celsius degree somnga panga atanga somriat periat inkar vel alani boruak hi lum tak lanima se heng tui luma te hian thil nung te tak te microorganism anti chu anom tran der to khomol om chunte ro tlang kang omna volcanic island vek hi anlani a alum dan tur chu kan ngai ruat thiam mein arin om khovel ni khat po hi arei chho ve ta zela ti chuan kumtluk le ding on ni le makta duai zanga kalta khan khomol pui lian tak supercontinent masaber kenorland anti chu ain siam chho tran hun hi hankal saktir le taila kumtluk le ding on khat le makta duai zanga kalta khan
khovel ni khat po hi tarkar som parukare ani chho to a heti lai hian complex organism kan ti te hi an la chuang lo riat ve mai me tan mihring te hi complex organism zinga mi kan ni khomol lithosphere plate te chu an la che chun zom ta zela kummak ta doi zali aliam le nu chuan supercontinent rodinia a in siam chuak le a hemi nuwa Pangaea kan ti hi alo in siam chuak le ani ti chuan kummak ta doi zaruk som nga kalta khan scientist te chuan kan khovel hi vurin abo khat le vek an ti a theory a chuan hei hi snowball art an ti amaro chu heng vurbo kha vek na khovel chung ril lam hi chu alasa hle a volcanic eruption tam tak ron siam chuak le te chuan carbon dioxide tam tham tak ron siam chuakin khovel hi aron tilum chho le a vurtlang lian tak tak te chu tuile in vurtlang tuite chuan oxygen thanem tak aron siam chuak ta a heta tang hian khovel lan dan phung hi adanglam chho ta hlak ani ti chuan kummak ta doi zanga somli pakhat kalta khan Cambrian explosion an ti chu a thleng le a khovel sikle sa hi degree celsius som thum ni in oxygen concentration an ti in siam vak chuan thil nung living organism an ti te chu aron in siam chuak tan ta a scientist te chuan hemi chho hun lai hian tun kan khovela ramsa om te hi anom tran to ni in an soya khovel ni khat po hi tarkar som ni pahnia rei ani to ti chuan kummak ta doi zali som nga kalta khan ramsa peng pakhat arthropods an ti le nimle pangpar te chuan khomol te hi an lua khat veka kummak ta doi zali som pakwa kalta khan ran nung insect an ti te ho hi an ron om chho ve le tran ani ti chuan kummak ta doi za thumbor vel kalta khan khovel mun tam zok hi chu swam mizo tena dum kan ti mai hian alu khat deuh veka ma se tuna swamp an ti ang nen hi chuan in danglam lei tak an ni pangpar thren khat te phe hi chu metar som thum dona sang te an ni a metar som thum hi kan hriat thiam thei dan tur chuan fit zadon ani hei ba ka ran nung te po hi lian tak tak an la ni a hetianga an len na san hi oxygen concentration ala san lutuk wang ani ti chuan kummak ta doi zani somnga pani kalta khan dinosaur mang hlen vek na Permian Triassic extinction an ti chu a thleng le a tuya cheng marine species za som kwa paruk le terrestrial vertebrate species za som sari pathum zet an thitel bok heng ho mang vek na chan hi arsiron tlak wang ani rol hian tlangkang volcanic eruption tam tak om wanga ngai ani boruak te chu mei vap le carbon dioxide tam takin abo khat taluka leilama tlangkang chirsa lava te chu luang bokin hetianga hi chuan mihring te dam kho chhuat theina chi ani lo ti chuan kummak ta doi za somsari pangakalta borvel khan supercontinent hunungber Pangaea an ti chu a in thren tran ta a hemi in thren hian Atlantic Ocean le tuifin riat thren kat te hi ron siam chuakin voinia kan khovel ni phung hi aron in siam chuak ta ani heti hun lai hian thingkung pangai pine tree an ti te le khaw le khuai te hi anom to nin an soi ti chuan kummak ta doi somnga kalta khan ramsa ho te chu danglam turin an involve chho trana khovel ni khat po hi darkar som ni pali tlingtrep to bokin sikle sa po celsius degree som ni pali vel ani to ti chuan kummak ta doi riat atanga mak ta doi li in kara evolution theory lar le soihlo tak human evolution hi athenga zong ape kan ti mai te hi an involve chho tran ni in scientist te chuan an ngai ti chuan kummak ta doi li kalta khan khovel sikle sa chu in thlak danglam le in ramngo pikle cha tak te chu savena antia hian achang niin an soya theory pakhata chuan savena lo om ta ka wang hian thla to bullam te hi thingkung atang hian achuk phatira ti chuan dingil chhotranin panga in e an zong chhotran anti kummak ta doi khatle noi legal ta khan homo erectus anti te chuan eurasia hi loin kum noi sari singkwa kalta khan mei man tangkai dan hi an hreto heti hun lai hian ingzat vel nge an ni hriat alani lova ti chuan kum noi thum kalta khan ke ni mi hring pa ngai dik tak homo sapiens te hi kan ron om ta ni in an soi kum noi khat sing thum kalta vel kha chuan thla thuma sa te tamzong hi mi noi khata tanga noi thum in kar vel nin an ringa ti chuan kum singli kalta vel khan khovel mun tin deuh thowa hian inzar phak to in voinia khovel mi hring om zat chu thluk le ding on sari le makta doi zariat kan kai chhota kan lapung chun zom mek zel ani
ole khang te kha khovel lo in din so dan le nun na alo so chan dan scientist te chuina chu ani a ke ni ring tu te ta ne ro a in kal na lai tam tak kan hua oile tur chin hi chu kan thliar thiam theu tura ngai ang